Hello guys, kumusta kayo? Nitor. New Year, it's New Year time, and today's vlog is all about how we will celebrate the New Year. And I will be with my friends, my Norwegian friends today, so it's gonna be fun. At sa pila ko sa balilat tati ko niya New Year ta Pilipinas. Gami naragragsak na saysaya. Dito'y medyo boring. Mangan lang ang muda ta sa ginistorya. So that's it. But I'm gonna try my best to enjoy the New Year celebration anyway. So watch this vlog. Nya. Cut nito! Men veien har vært en liten trall. Jeg er ikke flink med halleluja, men det er en kløpper på